Bem-vindo ba maluk harena em televisão GMN e a programa Oras ida. E a programa ida ne Hamutuk hau Frater Martin do Nascimento obe. Sidada lia Hamutuk ho Madre Maria Manuela Sufa. Liu se dada lia tuan konaba nia historia Morisnian liu bida religiosa nian. Diak kanan diak ba Madre Maria Manuela ho maluk harena em televisão GMN. Grup naing Madre bele kontatok itania bokasaun ahumosu unsa. Haunia bokasaun ahu hausidau ka sarane hausizintiu hela. Maybe haumos la segura kata atu sai kala sai e madre hau hela sira dala rumah sira husu hau wakar sai madre kalai hau den hau lahatene tamba hau sidau kesarani mos hau ni família hotu hau ni ampa ama ni família hotu zintiu sarane mai be la dumbara karua katolo husi hau ni apa husi hau na mama ksira anisan alin sira ama la sarane meni alin sira sarane hotu ni maun sira hotu ni be quando hau tama sarama iha 1959 loos hau mesak ambara kala grupo Hamutuk 28 pessoas. Idane anisan ita buat satene katak uluk atau tama sekolah ke asrama so ema siran be anisan enfermeiro ka siran be mak bele tama colégio ke asrama. Maybe iha tempo ida 1958 57 ou 56 karik ama quando hau tama abi barak ona tama uluk nebe husi governo amni administrador naran Fernando Tinoco ni mak administrador iho ekusi ni for orden para mana be hetan wan sanulu ka nenga hitu ka tinggi hili ida atu hatamba colégio o itabula asrama português tem colégio então husnaba cada posto hili emana inhat feto hat mani hat posto tutu hili hutu nebe hau husi amne posto pasabe am feto na inhat mane sirmos na inhat maybe mane sila iha sucesso tam sila lagosta hela então am feto dit maganisan madre makair ami iha futuro diag te uhin loron nesan vocação ita laten atu ateto insan tambane husinai maroma mak hili se uhin hau deang kata embara kusi hau tambasam sai madre hau deang hau laten ne maroma kdi mak hili ita imi atu husi hau ne uhin insan hau laten itane laran hakarak no nebe hau começando a madre ne hau quando completa 14 15 anos e hau mas hau mus laten la segura tamba mas wenau teten hau ni família ho tutu zinto la espera kata atu sai madre me nek bawen nesan la sai madre los fácil desafios o mai bem. Usina maromat ni tul ni grasa
E lorai ida ne hau tur ia ne. Nesan hau completo anos 71 anos ia bulan in Laren 17 de abril aos 71 anos ano. Nebe buat vocação no maromak mako. Ya, ba madre, ia satina nok madre halo nia profissão temporal e ao mesmo tempo lititin hirmak madre halo nia profissão boto perpetuo nia. Postulante ami ia ho Madre Rosário, ho ni colega, ho ni malu, am na rua. Ia 1972, postulante 8 de setembro, ami ia Ermera, Colégio Ermera. Novícia, ami halo ia Filipinas, ia 1976, 11 de junho. Votos temporais ia Filipinas 1977 11 de junho. Votos perpétua ia Austrália 1983 9 de janeiro. Saída mak madre sente bain hira hala o botu temporal. Saída mak sente madre momento neba. Ita sente nesan buat ida karik passo ida tam bauin. Também ita nesan buat temporal ita prepara ao mesmo tempo estuda sem formação. Depois o sinabane mas hari ita nessa depende ita nia ve tanah halok ne ita halo dia kanton o hari tuir ita nia processo insaan tinggi estuda lai depois mak buat para que ina vai tinggi estuda ao mesmo tempo ita sim formação. Madre nia bida missionaria nesan madre dominicana ida. Tene bida missionari ne hahu ihne be. Ya timor ka nesan timoruan o ya fatin seluk. Ya aunin ia timor tambah ia 1972 depois de postulante ambalo que amne uma ia Maliana. Em 1972, 23 de setembro, depois o Sinabá, como madre, uma tolona, Ermera, primeiro Ecusi, Ermera e depois Maliana. Então, ia Maliana, mas hal buat vara, anurin escola, anurin costura, buat senhutu. E depois ia vamai depois ia amba fali Filipina ina va e tinha escola duni a minha escola ao mesmo tempo formação depois os sinabane os Filipinas a minha escola outra tinan 5 os sinabane a minha remata. Depois sira haruk amai fali Austrália Darwin amele na ba o quase latina ne Darwin ami serviço moso lavarik sira ya dormitorio nessa asrama Hamutuk ho sira be raina en metan sene bolo be aboriginal sene ho mistisa sira mistisa ladum barak daluma am hetan ida karua me mamutin mak barak hobe aborigin mak sempre barak tintin am hetan 68 ma lavarik sira nesani to ami madre halao nia curso iha Filipina. Madre hasai curso especialidade kuna pasaida. Curso ami la estuda bot nesan preparação tambah
amila la estuda bot, may be amania sa ida ni hanesan. Estuda fila fal ne be buat ulu kami estuda tamane kuarta kelas hanesan. Kari ke ya uhem loran comparan nesa be dengan SMP may be loos ni ami aprende buat bara ke Filipinas. En sekolah halau atu sai katekista atu halu buat bara kami aprende bara ke Filipinas. Uindit. Ao mesmo tempo ami sekolah nessa SMP dit aprende inglês. Sekolah inglês tinanhat. Pes amire mata baru amba service Australia. Ana sanuin madre de kata halaumos knar misionaria iha Australia. Menghira madre muda husi Filipina bahalau knar iha Australia. Impressão saída mak madre sente banghira sama raya Australia liu iha Darwin. Ulu ke funo 75 ami sai ami liu sina bang hela Pula setembro, ami toi na setembro, outubro, dezembro, janeiro, mak ami liu ba Filipina nesse começa toi na ami começa na tais muti buat sinu tinan ida. Depois o processo tinan ida de hatais muti, pa fale Singo Cruz no veo meta na ami iliha. Mai hostal em 1982. Outubro 82 am tam Darwin 23 de outubro tama Australia 1982. Madre hala oknar iha Australia além de knar pastoral knar spesifiko saida mak madre halotang além de knar pastoral. Iha Australia depois hau ami Husinava como ami na inhito. Então Husinava hau irma ida na Georgina ami hele paroke bolo naran tau English dan Holy Spirit maybe itanilian dengan Espiritu Santo paroke ida ami hele na ba 82, 83, 84, 85, ami muda fale ba colégio asrama. Então, madre barak, fila, então precisa, então ami taka paróquia na amba fale colégio, ola baik sira. Madre ha Australia tinan hira, halapnar misionari ha Australia. Quase tinan en falta semana ida para completa tinan en di Darwin. Foi muda husi Australia ba fale Filipinas. Filipina tinan hira. Au tam fale na bane tinan tolo au serviço ema leproso sira. Ya ka oinsa madre banghira serviço hamutuk ho ema leproso sira. Experiência saída maka madre sente momento ne ba. Primeiro hau tama hau masak foda tambah nunca re itanen ita formado ne ema mai muso mai inus la ia tilun la ia aimpuan la ia limpuan de tak foda no. Primeiro hau tahu kau de sa Nossa Senhora pensa bele. Mas nini kau de agora hau mai ne tem que simo buat ne. Talo começou um amigo hau le na batinan tolo. Yo leproso sin agosto los emociones respetuoso mesira no ansemos bonito hoto so inan amam que tempo na la ia ay muruk para besan nini kini setan ay muruk então wansina la ia ona la sa contágio sira ona so inan aman dit makia wansi la ia ona. Madre hala o nar missionari hamutuk ho emle produzira. Meu saída mak madre sia usa huri ajuda ema ser leproso bele hetan fali sindiak. Haula bele dehang kanta kuinsa maybe inaba doktor sira ia doktor hat.
doutorato mentamata masir ia ami siranene nesan serviço Hamutuk ao padre jesuita sira então ami suporta ho hahan sábado ami fayahan buat tutu masin pos naan ikan buat tutu sirisima sábado Itu fila faliba madre na vida nesan religiosa saída mak sai princípio ou seja itu bela dehan kata saída mak sai força ba madre ori madre halau ni eknar missionari bato Austrália bato Filipina e ao mesmo tempo agora dá o que é Timor saída mak sai força beita ori halau na fatin eknar missionari ne ide na atu hatan ya força na maromak no amne fundador sira amne fundador si maka força ba ami para ambele nessa kenal ide na amne vocação nessa dominicana atu aklaken leu fuane be ke leliu fatene be ke ema sidau iha ide na mak amne nessa vocação maroma ko atu reliu ba ema sirande ke la fatene be ke ema sidau to sina nesan spiritualidade dominikanien maka hakazan hori haklaken maromak ni futar telefon to emasir nebe sidauk hetan maromak ni futar telefon agora o insa madrenia concretização idane iha Timor o insa ni madre ni hare iha nebe mak emasidauk acesso kono maromak ni futar telefon kono haun ni anrasi kawan esan hau gosta liu atu be hela la barik sira nesan dormitori também ita difícil mas be ita aprende buat para ko la barik sira também la barik sira nene maine ide konia asa ita bulu saida ide konia karakter nene então ita ina ba lalu ita senta atu be atu paciência li mai be tu como moroma fo buat ni tinggi hakasan atu hakar kala ko ite tinggi continua itane be serviço nesan madre hare la baisia ite ne hau ni be bulu motu ka saida ka gosta la baisia no hau gosta anurin doutrina, liliu serambele primeiro comunhão, forma samba, atu sima sacramento seranene, eu gostei da nene. Eu gosto anurin, mebe agora fir kon hau label anurin, tama gosta anurin sekolah ibu senutu. Ya madre agora dok madre halau niknar iha fatinebe. Momento agora aku mau Oras au hele ia bidau orfanato maybe au hele fo salau pisu ibada au Oras makau tunwe win nin atu vamos kereta li baka karaaban au bauna bafali fo sin ia salau ia sebara komdadi neba sebab hanesan madre nebe ya bela dengan kata madre nebe tuang bistua agora madre ihanaba madre ni função principal maksaida principal função ita tinggi hari serviço nessa asrama ita thala saida hola balik sira nessa los la al balik dit ia uma ita tinggi mosba parokia kon parokia husuden atu halo idene ita tinggi atan parokia ni be necessidade nessa ina ba am ma SMA lai ma SMP dit am simula baik tinanento 15 anos desse quando se remata SMP ina ba SMA lai SMP dit bebe ami fokus bala barik sira no parokia ami dok parokia ami madre se quando parokia precisa ami na intuluit ida tinggi ba ajuda parokia los ami
redit asrama la iya ami hamutuk ho paroke ama nessa ami la iya nessa los paroke nessa estação maybe amus iya igreja ina ba para hatan be servisi usi paroke nian. Yak madre hanesan religiosa ida durante madre nya knar missionaria bata Australia bata Filipina ya te mai falit nerai do Timor. Saya obstaklu saya mak madre hasuro heit nya bida religiosa ida ne. Desse fiu barak. Depende ita emane. Sampai ita nesan. Desse fiu uin. Ita bafatin, ita sidau ka tau manfaatin ba, ita sente nesan talagos, may be ninik ita tau manfaaatin ba. Ami kuan luloke, si banda iya 72, ami liya buat ida. O ni Madre Rosario, ami liya buat ba, ami kontentin fatin. Tanpa, na moromni ki providensi itala sura. Lalu kita sente dan ida ne an le der pin te karet ida mai so ita ni win o la le ita reza dit maroma ni providencia bot nunca sura nunca contra ni hatene kata kita ni hola barik sih dalu ma ita la falta buat i mai be sempre ema poli mambaita husi paroke ema husi paroke o ema selo esse dog sempre ajuda. Maskin ita lain. Maybe na maromik ni provinsi sempre iya ita niya presença. Madre ohin hateten kata ka saya madre 71 tahun nona. 71 anos. Nelos buat fácil. Maybe tempo hante punaru con agora. Obstáculo nessa madre den ka obstáculo barak. Desafio barak. Los duni, é claro. Maybe desafio saída mak madre sente tu agora dan kata i momento ne ba madre bele mono o lae sente saída mak saída nesse desafio botliu ya desafio sirasilo ita ka ema no en desafio o em ho buat ne be ita deliu reza oração usina ba mak bele taham buat tutu oração li ho la bele Romak ni presença ni importante liu buat tutu. Ne romak ni presença lain ita la bele betul. Madre ohin ita lawan iha mundo ida be emang bolo den katak mundo digital o se ita bela dan mundo ida be avanço liu iha aspecto tutu. Então mundo ida bele mos lori impacto positivo e mos ao mesmo tempo mos impacto negativo. O essa madre ni hare sarana sira ni moris iha tempo ida hanesane iha mundo ida hanesane. Seraka sarana sira moris tuir doutrina cristã ou influenciado de moris tuir mundo ni hakara. Ita compara uluk ita ni be ala sira barak lah tene reza mai be respeta me ohin loron di frente us antigo tamba buat ohin dit musi nasak religious sound buat ohin dit la hanesan uluk amse kiik ohin silo tamba iya naba falta inan ama falta ten samba wan sira usi kuan sira mesa kentang usi nabane nesa am iha saram itare labari kanesan iha uma iha amin inan tamat sira iha sira karakter oin seluk mas benhira hanesan husi desi labari sin karakter oin seluk iha ohin loron ni difícil ani oin seluk salama nesa ami kara saram itak tamu ita lahatene antalo saida mas tambah situação moderno antalo saida nessa diferença bot
Sim, você diferença hirak ne será que irane oin hanes madre hate te falta educação no sina naman. Será que igreja mas precisa participa hodi haklak nafat maromak telefon ou seja hanor nafatin doutrin maromak niam ba emototo liu família sira oin satu bele tomatan sam ba jovem sira. Dia kita buat ni liu phone ni sane dia mai be atu tamne dalabar difícil, tamne em larona difícil. Kare que nessa igreja ita igreja vele ajuda mai be nessa agora da down ni difícil ali mano. Ove kare que nik la tendo insan tamba ita reda down ni o ita be la tene ni hau usau atendit kata que pun ida be difícil uhin loron la tene ita re kata ka divorce bara depois íamos abusa ba lavar que coansina e depois íamos be buat para que ia itani nasaon kala latene deni makau belate tri tuasane sane difícil agora tempo agora moderno difícil tamba isan itren kata ita moris demokrasia mas demokrasia ni aberto liu denau moris demokrasia aberto liu nebe igreja ajuda mas be dalam bara kanisan depende ema kar corona na ema roma knelefon ni rona ema lakui rona então difícil ini dia que madre hanesan madre sai madre 71 anos zona com certeza é experiência baracliu agora com essa comparação entre madre sira momento tempo jovem assim labarik ou jovem sai madre comparação ia halok ia tempo itanian to amne tempo em loro essa comparação madre atu deham bahau ni ane nisan madre tem nau ni ane madre maskin los itren fácil at sai madre le difícil mas be nessa nau deno ajuda nai maroma knia ni presença ni ita bele taham buat barak que uhin loran difícil teve so situação agora madre bele de handok madre durante niak nar missionaria halau ia fatine bene bedet diak yang quando apostolante o serviço maliana ia 71 até 72, 3, 4 aba fale o kusi ia na ba nisan hau ajude ya ami escola ide padi ai hau ajude na ba depois ruka ba fale ermera anurin ina ba tu costura no aprende tecer roupa e depois ajuda madre mate ama abo firik mate ona ia teka ia ermera kusina ba ermera aba falo e kusi depois o kusi ia 74 nene então bolo ami mai fale 74, 74, depois 75. A mãe fala, ela é ermeira, tofu no tama. No tama, 75, a minha ermeira. Então,
husi ermera halai ni amba halai ba koma Hamutuk koma sire Maliana depois Maliana atambua kupang Australia Filipina de 75. Essa madre nia participação e a tempo resistência ali a tempo fununian. Essa madre nia participação. Ami e 75 né kita contamos buat ida kai. Ami hela kalan ida kalan lu am lahan. Loos amis am varak be kereta husi atulia mak tulang. Nebe ida kala sinta am lahan la sinta sa ida ita nesa loos odit entam ema varak. La biasa ida sinta kola la sinta am lahan patsa. Depois husi na va nessa lain então ami ele Australia depois 76 am valeu Filipina to 82 to fale 92 am lo que fale ane sabe atuai fale am ne congresso ame comece suivada depois ina vana makam hetan veterans ini mai então to uin loro am hetan jovem barak o amne rua madre já tamba durante funo 75 madre sai hutu espanhol português sai hutu então kala amina fundador sira dehan kata tinggi le eman airuan para mai kafal amne congregação itu moto agora am hetan jovem barak am hu esse banda 92 dia madre pergunta ikusliu madre ni mensagem nessa timorwan relação hitania oin hanesan tempo moderno agora madre ni mensagem ba sarane hotutu ya timor lang tomak especialmente liu em relação hitania situação atual agora ita lau ya kampanye eleitoral madre bela atau elit mensagem nessa bahao at mensagem ante foba emo tutu nesan inan aman tinggi tamatan de dia pawan sira leliu feto sira mana musting tamatan tambuhin loron mane say nakarten feto mus nakarten tambuhin loron ita teni katak mane leliu ba droga no droga i feto mus ita leliu ba nesan feto tinggi ya saida makas ba tamba feto labele saida ni is liafuan saida mau late na tete nesan ami feto tinggi jagaan amni an uin loran nesan tinggi aman ini tinggi tamatan buan si para labele nesan husi ke demais tambah ita quando lavar kita husi ke demais depois ni bot itu anu den to kalina larona teste kiik iting tinggi tamatan oni ita tudo dalan ni sani para quando aban beru ni sai bot ni lebele falta respeto ba ita tambo in lor itare lor mus la respeto aman ina falta respeto no Pwede waktu dahatan, ulu kami kita lahatan ida, uhin loren, difícil kita uhin loren, tama ita tenaga droga barak, bis ita nilaimus iya buat barak na sa fetomus, buat barak iya na sa ita dehang katakan, abela dehan to, prostitusaun ida nini, ita tinggi ini buat ruan tinggi. Aman ini tinggi makasih ini. Tembuhin lo itare itinerai ni buat ruane makas depois bele nau bele aprende buat art sih ini kita tinggi aman ini tinggi tamatan dia ke bawah sih. Desde kiik
nakasona para kuniboti tu anesan tinan nen hitu nilalika tinan nen hitu nen ito ko ali larona tambani aprende buat para lahusi formação nessa moral né moral mak falta li itu ni rai moral mak falta li itu ni rai agora ada down Benar. Diak maluk harena in televisão GMN ide dak hen história rasik ide mak ide dak hone personal dare ide mak bida ka história Moris na bita fuing rona usi Madre Manuela Sufa nya hanesan religiosida halau ne Moris hanesan religiosida ya Timor ya Australia ya Filipina neduni usi studio GMN au Frater Martino Obe Hamutuk Madre Manuela to brio garwa in baita matsira edius do povo de Timor-Leste.